Našoj planeti je potrebna ravnoteža, harmonija između upotrebe resursa i njihovog očuvanja, sklad područja određenih za čovjekove aktivnosti i onih u kojima priroda nesmetano buja. Kako bi se ovaj kompleksan balans postigao, Evropska unija oformila je mrežu Natura 2000. To je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu koja ima cilj da obezbijedi opstanak najvrijednijih vrsta i staništa. Natura 2000 mreža se ne odnosi samo na zaštitu, ona ne ograničava aktivnosti ljudi, već vodi ka stvaranju partnerstva čovjeka i okoline. Sagledajmo to partnerstvo kroz migracije stanovništva. Posljednjih nekoliko decenija ogroman broj ljudi odustaje od života na selu, pa je drastično smanjen intenzitet kosidbe i ispaše pašnjaka. Zato se pojavljuju mnoge invazivne vrste, veći je broj požara, smanjena je koncentracija hranljivih materija, a sve to dovodi do nestanka različitih biljnih i životinjskih vrsta. Čovjek svoje aktivnosti treba da sprovodi odgovorno i tako će biti nagrađen zdravim životom u zdravim područjima. Jedno takvo zdravo i očuvano područje je Buljarica, močvarni ekosistem koji ima potencijal da se nađe u Natura 2000 mreži. Ova močvara u kojoj se miješaju slana i slatka voda jedinstveno je područje sa izuzetno bogatim biodiverzitetom, pa ne čudi što je već pod međunarodnom zaštitom. Močvare su prirodni prečišćivači zagađenih voda, veoma efikasno skladište štetne gasove i značajno doprinose smanjenju globalnog zagrijavanja. Ipak, to su najugroženiji ekosistemi na planeti i nestaju veoma brzo, 3 puta brže od šuma. Glavni krivac je čovjek. Čak i na prvi pogled banalnim intervencijama veoma je lako poremetiti prirodnu ravnotežu. Ako, na primjer, izbetoniramo jedan kanal, u njemu više neće stanovati žabe. Ostaće razni insekti koji će se nekontrolisano razmnožavati, a među njima bit će i komarci. Teško je i zamisliti svijet u kojem komarci nemaju prirodnog neprijatelja, a kako bi tek bilo živjeti u njemu. Čovjek bi spas tražio u zatvorenom prostoru, izgubio bi kontakt sa prirodom, a potrošnja energije bi se povećala, što bi imalo negativan uticaj na klimatske promjene i kvalitet života. Zato moramo shvatiti da svako živo biće, uključujući i čovjeka, ima svoju veoma značajnu ulogu u očuvanju prirodnog balansa. Samo u harmoniji sa okruženjem možemo imati kvalitetan i zdrav život. Zato održimo ravnotežu zbog prirode, zbog nas.